Deputy Chief of Mission in India nakari Japan. Kawazu kunihiko. Iakynduh ya Symbud Myntri Rangbah ke Jylla ba Prestone Tynsong banyap liu jengmut halor ki projek ba kari Japan kala tingka Rangbah ke jika sya ke Jylla. Habai keren bat kilat patai kubor hadin ke jingelang uba Prestone Tynsong ula pentip ba syen in sependrung ya ke ketin Japan. Ha ke skul ba nihu. Kenang ba enla ban sngotu ya ke culture jong kani kari. Bat ru ban pinklan ya ke jingatei hapdeng kini ki ari. Hakoi pat kaliang kawazu kunihiko. Ulaong ba ke Sarkar Meghalaya, bat ke Sarkar Japan, ke kwa ban pinklan ya ke jingadei ha kaliang ki kam jungok kai perthai, bat ke kai ke pateng. I'm told that this university will start the Japanese language course soon, and this is the very big step forward from our point of view, because the Japanese language is always the very important step to understand the Japanese culture.